ispred Zemaljskog muzeja, pogodio me snajper. I ja sam iz njegovog iskaza shvatio da se tu radi o jednom safariju na ljude i da su ljudi koji, dolaze s tim motivom, jedna nova morbidna vrsta snajperista koji plaćaju da ubijaju. Jaz nisem nikoli slišal cen, koliko je bila cena, samo vem, da je bilo grozno drago. Jaz sem videl enih 7 strelov, nisem mogel verjeti, da se je ulegel, da mu je bila predana puška, vse je bilo naštimano in da je ustrelil. Svaki put kada je sanjam je u toj dobi u kojoj je i ubijena, znači sa tih godinu dana.